Cipra Tent House, ban penriam ya ki yingjing kawai, ban penbang ya ka saun ha ka syat karwai, bat shibun kitiar ni aiwai. Pun cengi ha un number, kendai sau lai hinriu kendai pra-pras sanor lai. Cipra Tent House. Kaseng Khasi Students Union North Khasi District Unit, hagajing ilam jong Presiden Naganik District Unit usamla Federal Kar Kamni, rengkat Secretary usamla James H. Moknyang, hagajing senra lang jong kiwi-kiwi gidukot jong kaseng, haga arpo khandai terik unaiwing arhajar arpulai. Kilalit baniya kendu yaw Additional Deputy Commissioner ke District Riboy, Usri Raja Brahma MCS, ban IT degajing tho ban penkan mau yang sarkar halor ke jingdon jong ke Petroleum Depot Homiam, kebelalong hadin ba ke North East Petroleum Mazdur Union. Kalau temu baniya ki, dak ba onnom penpoing penyang sya kejala Meghalaya, hadin kejing syakem jong ginong nya kali bat ginong but jong kali kit penyang, namar kejing suba ba kadang kejing ditu ya kompenyang petrol bat diesel. Hakju kepor ka senggal ai ke jingero ya ketenat pulit ke jela halor ke jingyo jongki ban kem ya ki bru ki badan keti bantu umpenyang nagi kali ki umpenyang ki basyalan cha keleng ki petrol pom hapa ke jela. Presiden ke seng North Khasi District Unit hapa kiran ulong ba ke seng ke kentu ya sarkar ban le no kloi katbala ban pentri kambiang ya ketika Petroleum Depot namar kene kanirap ya ki pajba dak ba penduna ya ke dorong penyang hadu 100% jong ke CTS Elements. Nagaliang jong somla Federal Kar Kamni, ubri Presiden jong keseng North Khasi District Unit, ulai ko bleiru yak sarkar kabali shimkhia halor ke jingkentu jong keseng haus nem arjar khasan ban wanra ya ke LPG bottling plant, bat kene ke kam kalaya cakman. Kum sebentar kasih untuk yang di Commissioner, dari nomor kaji kam jungu, baik kam tiba lagi straight to Master Union. Hamnya kendu no ia Pak Raja Brahma dari National Deputy Commissioner. Aku bagi lah menpau ya kajing Sokhia. Ke kebajian mentala RCA bagi Riboy Police berkunjung media polis ayo berkem yang tiba driver itu kompenyang bat lagi hentu lemba juga North East Master Union sila bu dak straight kemud bagi nama raksyu ni ka kompenyang de iwan kendu bat iwan persyai ya kai ke baka union ke shim kia lo ke benta bat ni pun kemau kira lang bat ke pemudam ke berim jong snem arja kasan kantor tarik penai September akaba ni penpau show di Commissioner kan kopor bat ya ka jitho city jongi haus snem arja kalai ya i kong Russian Wajri pada i Home Minister ya ka jikso kia ka jungi kum ka district Riboy kabala den ka caka kabala palat san ekar tam kabadi ka caka kabala mang da ki Indian Oil Corporation Limited benbu ya ka Petroleum Depot buat rasang benpli ya katai na dusnem kanai spak kanai pusang buat hausnem ada shpo la khang no eka de hakini kisnem jualet ila kenmau syai Minister Buram Commission Wajri bala dun kam menteri biang ya katai dipot nomor ba yoi ya kisibon klik straight dia po asam kata ya ki noksnong lane ong no consumer pun kam ini ka tiang de dang gini kisi lagi bar ira ini ka memudam ka ba ila tho syai ba punun kam hop biang tiga jaka nomor tiga jaka kali jaka jong ba kabala shimti daka sarkar jela ka jungi bat ka sarkar jela jungi kala ai patsha ka Indian Oil Corporation Limited ka ba penlong ya ka kum kata ka jipot buat isu wan pat haju kopor ha bangila tho ya ka de ka tho bendem bangila ai si Minister kopor ngila yo ya ka ba ngila tho atlik points kata ka de ka LPG bottling plant bat ka Petroleum Depot dari ka badikong ka ba ni yoi kam syai kelayat bat ka ka LPG bottling plant kala urlong Henry apo jong kene kesan ekar tam ga jaka ni padiu ipat ia kene ka Petroleum Depot ka bala judon teng menchua hari menta kila pasenge no bat ladang yai biang syaka ni ketang den biang syaka badem lai shibon tli ki straight ka ba kini ki Mazdur Union ki shele na ko support khamtam ki snem arja kharwe arja khar yoi kini ki retail petroleum outlet jong hapo jong kene ka Riboy ka jongi kayo kam yo jam kambun pet kibru kibanabar kamtam kikam kibal nila menteri kibru kibadai napo kinok shnong jungi kamtam ban ain punyang kum kita teter re kini kisnam arja kalwe kadar nilayo nadu ki thain khana para shadu shapo umiam teter
Bakini ki lokal ki jungi kayo mate opniang bak hiru kila masaki man pilih mate opniang pinyoi ki shinrang kasi bat ki thai kasi ki jungi kiyo ine kam bat hani ka por ni pauru ka jing so khia bat ka jing so pitari kini ki Mazdur Union haba kidon kum kita ki kam ki bakilale bat ngitip bakile ini ki kam illegal haba ki sei tu ki opniang nani ki tankers bandi pat sha ki paiba ka dor ka ba ka badet nong no kumba di black ngimtip kanu liter pat kitep pat hatu ka tangker ban pendon kam yang eka kila ban the da ko lani kila man the da punyang syarak ki breu pat ki pon kam kene ka punyang habo kali jogi kala ban kata yang aso kawai ka ba ngayui ka ba nakliang jong ka be please ki o kem ni ki breu hoj kare ka ba hari ni kwa ru ba nginom ba phiri ban kem kham tam ini ki driver nomor ba kini kiri maki ki bonra ini ki tangker haman ki cakap kendong kin seitu yang baditu si paiba ki paiba bakli kambun hintep bakari gumpnyang ka basai na po tangkers de ngan ban biang ya ka ka bang ngila keren hakpo ka memberendam yoi ka LPG bottling plant kala uhlong hangte hapo umbiam pulun hangte ka ba kacaka ka dei marusha jong ka ICR bangilayo kene ka LPG bottling plant andre hadu menta ni dang yai dawa ba kinbu biang saisin ya ka petroleum depot kaba kamde tang ka district ka jungi hinde ka district boro ki Bamarjan nadu ka Chiante Hills adu ki West Coast Hills East Coast Hills lada ka don kum kani ka jingjia kaba kan don ka straight lemba ju kini ki Mazdur Union ninong no shibna ya banai nakliang jungi hapo jo ka jela jungi ngala penukam ya ka depot balada ong ba tang baki pu ya ta ka straight nakliang minister concern bari menta wahab man ya kenu eki kalong ke eki pakla nomor itip ya ka jingle illegal ka jongki hangne po national highway ban ngiso ban ba nakaliang ka sarkar ka nam simkhia ya kene ka straight barkhot henry kan yai fokus ya ka ba ka seng la panmi ban klabu dawa lemba ka jingtho haus nam arja kasan ban pen urlok ya ka depot nomor niong ni depot nimong tang straight henry kan don kapor ki jingjia ke besuksi lani ki disaster ke benpun ke bangila paniat lemba ji por ke banwan henry lada kidon kita ki depot ke bangibu nakaliang jong ka sarkar kan persuk ni upaiba buat upaiba anu shnong hi boro undam khore ban lech ki petrol pump ban yang lain hante ban yathi yang nabar naga jik sus area do no ya kata ko yang ditang kita hi ban ngaso ban pau yi dokumen nakaliang jong u ba Raja Brahma abai kundu umde ilayo bani kan sipun ki berkhoj ikran ya kene ke depot om tang hapo jong ka district kajui reben penpau sa sarkar ru balada don kam depot sengwi ki district ru kilong ki ba lakloi na ulia ka sarkar ban ngong ru ba ke ka ba ka straight lane ka jing persya jong ki Mazdur Union hapo jong ka jela kajui lanu ru inam de matdiang namar ya kini kumpunyang berkhoj i wanra hi bat ngithit hi ta kapisa bat kemdon menu bat la ban le monopoli ane ban penbitar yangi lane ban ong yangi ba phinam la ban punyang shu nomor pi kem ye kita ki breu ki bale ikam illegal rei ni ai banjur ba nakliang jong magistrate udang penpau ya ka ka ba kane ka mabundam lane kane ka torkas pengira mangi kan pensau sya ka sarkar jela ba kini boro kini ki points ka ba ngi nakliang keseng i kam perkhat namata kelasai i perkhat namata kapor ke bersawan kaba saja gini ki jie berkhoj bat ngilong ki belak kre hani ke por kaba ki nong song jungi ka district jungi ba jela jungi borok kawai ki nam shem lani ki nam lap ikum ye kini ki sha bergam kini ki Mazdur Union ba ki don kita ki strike